بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Mahuli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, yarinay sab kita niyo hakawiyak sahantan niyo waktu magpatumtum kita niyo simpatumtum dahi nga kalam si mahasut si mahatinggi iwan dahi nga hadis sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari namo pa hikatukbal impatumtum maruman ini mabaya kami magpasampay pamanga anak apo namo atiranan sa barang sinabutan sin pagpamahalaya kini tukbal namo kaniu katan in lapal-lapalan halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pangaddian taniw haruman ini masira kita niwa pangaddian bunga sin pag-iman. In bunga sin pag-iman, amuna im mga tao, nagbutukin pangatayan nila, dali dahil nakasuukan, iwan sin hakalayuan, damit kiyan salida, in nagkikita iwan wala, in sila yan nabutuk, in pangatayan nila, tumukbal sin pagsukur, pamahatsut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Haruman ini mga tuan, in pangaddian taniyo, pagsukur pa Allahu ta'ala, singkatan ipon, laway, dengha ni'mat, yanughara kanila, si mahatsut si mahatinggi, pagkaun ibang pag-inom. Mga taymangud, mga anak kapwatiranan, in pagkaun, iwan sim pag-inom, nikmat sa lagu-lagu.
Hasabab simpag inom, ibang simpag kaon, hikakusog, sin kabuhi, sin manusia, magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yadto mga tuan, tiyawag sin Allah ta'ala, insa barang ipon niya. Tiyawag day sab sin Allah ta'ala, insa barang manusia. Haparman niya, ya ayyuhan nas, ya kamu mga anak kapo Adam, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Pangaun-kaun kamu, sin uno-uno na sadya, yan hababaw singgumi. Sarawa, hipapi sin Allah ta'ala, in suku-suku niyo sadya. In pagkaun suku niyo, halalang tayyiba, amo na in halal marayaw. Impamong si mga sila, makahati ha ummat na kauna, impanghati nila yadto suway ra urulun taniyo, suway biya dahad timpanghati taniyo, impamong nila, intungod baita sin mahatsut si mahatinggi, hipapakaun ka to taniyo, in uno-uno na sa jari hababaw singgumi, sumagawa halal, iban marayaw, in maksud niya yaddo, amo hindi makamudarat habaran. Hikarwa, amo hindi makamudarat haakal iwan pikilan. Amo jad to mga tuan, mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagkaon iwan pag-inom, hipakaon ka to tanusin Allah ta'ala, amin pagkaon, bang nato na kaon, amin pag-inom, bang nato na inom, ingan niya yan rahmat. Bukon mudarat parinhawa, bukon ikakangi sinakal, bukon dahi kakangi sin pikilan. Batsabab, intao nagkakangi nakal, wairun tumay matao. Di man jari mag-upis, di man jari kumaputuno-uno hinang, lagi-lagi intao nagkakangin akal, di siya man jari magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, maayad ka to tanyo na Allah ta'ala, lawi reng sinayad tanyo habaran tanyo. May tayad to mga tuan. Ba't sabab siya in nagpapanjari ka to tanyo. Nari manjari mano siya. Agarun niya yung kabayaan niya, kugdanan si mudarat, kugdanan sing kangian, hasabab sim pagkaon, hasabab sim pag-inom, imbaran niya, iwan sinakal niya. Dahil nga sabab yadto mga kakasi, sin Allah subhanahu wa ta'ala, tihag sin Allah ta'ala riha ayatin ni, insa barang manusia, yan mataod pagkaon, yan mataod pag-inom, sa kawa, pianiw sadya. In pagkaon, tarabay tamin deng hatuhan. Pianiw sadya, in pag-inom, tarabay tamin deng hatuhan. Bukon vitamin biyayta sintao. Bangin vitamin yan, biyayta sintao, kugdan na pa biyayta sintuhan, na ay nakaw magduwarwa, in pagkaon yan, in pag-inom yan, amunanim biyayta sin Allah ta'ala, haayatin ni halalang tayyiba. Mayta, ghayru dar,
lil abdan wala lil ukun. Di makamudarat sing ginhawa. Di kugdanan sin sakit. Ingin hawabaran niya, iwan sin pikilan niya. Kaya nga sabi at mga tuan, amo yan yung paltawakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasabarang sin manusia yari hababaw sin gumi. Yadpin paldakan. Bang aun paldakan, siunuran sin liangan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Parman si mahating ayaw sadya kamu. Ayaw sadya kamu makad sing kabayaan sin syaitan. Amin syaitan doa tumpukan. Syaitan bangsa jin, di nato kakitaan kita niyong kikita. Syaitan bangsa manusia, yan naglalamukay. Ayaw sadya kamu pamansin Tuhan, makadsing kabayaan nila. May tayad to. Di kita niyo papaakaroon sin Allah Ta'ala, sing kabayaan nila. Innahu lakum aduun mubin. Karena dua syaitan yan. Hi syaitan jin. Iba ni syaitan manusia. Kuntara sin Allah Ta'ala. Bang kuntara na sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biyay tak katutan yun. Kuntara na to. Dahil din nagtagla yung pagkuntara yan, dahil haapo na to Adam alayhissalam. Unin wal na sin pagkuntara yan. Aung kayan kasulutan na tawaway, way na kasulutan. Bantara hindi ya dunya sambil dumatungin adlaw kiamat. Innahu lakum aduun mubin. Paman si mahatsut si mahatinggi. Sa bunal to atuniw sa lama-lama. Way kasulutan. Na ayaw ka mo tuod makad. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ay ka mo tuod makad. Sing kabayaan sing syaitan. Naman jari, uno yung kabayaan sing syaitan. Di papakaran ka ito sintawan. Innahu ya'murukum bisu. Sa bunal to daakon kamu sing syaitan. Pula-pula mo mangdaak. Iwan ka syaitan niya, mangdaak pa. Inisan imang daraak ang bukda Allah subhanahu wa ta'ala. Sa puti ka sing syaitan ini. Hi syaitan bangsa din, iwan syaitan bangsa manusia. Apabila kita niyo, di tumangkishan, di maghalihan, nayari tuan, mangdaakin syaitan. Unin paldaakan niya. Ya'murukum bisu. Daakon kamu pakatan hinang mangi. Hinang simmata. Uy, maghinangin mata hoon, mag-atud, magkita. Paaturun kamu pamangi. Di na kamu paaturun pamarayaw. Kakuyagan niyo inumatud si mangi. Di kamu hapdiun, di kamu karuun. Sakawa, hakuti ka umatud si marayaw. Marayawin aturun. Ang panakaubos kay mauniap di na. Ang panakaubos na tuog kero na. Turayan tuan.
Apabila kau simub kimita pamangi, kahukawan mo kaastulan minumatud pamarayaw, innagdaak yan. Innahu ya'murukum bisu. Diaak na kau sing syaitan. Daakun kau papangdungog mangi, papangita mangi, pahiwang simpito ang gaw takbaran mo pamangi. Turayan tuan. Dahil nga sabab yan mga tuan. Magkasila sakitan ni manumtum patuhan. Labay rin nga pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagsukur na to, tiningil hapag kauniwan pag-inom. Di hayat ini. Daakon sing syaitan, yatim pagkaon marayaw. Sa pakadtuon niya papagkaon mangi. Yaunin pagkaon halal, yaunin pag-inom halal. Sa mangda aki syaitan, kadto kaw papagkaon haram. Kadto kaw papag-inom haram. Naturayan tuan. Yadto yung panagnaan, daakan sing syaitan. Hikarwa, ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Daakon kamu pahinang mangi. Iwan daakon na isab kamu pahikarwa. Pasangi-ngi. Aghladu su' mangi timinggil hamangi. Mangi giana pansin mangi. Ya'murukum bisu. Af'alus say'ah. Hinang mangi. Pakadtuon na kausap pa sangi-ngi. Uno yan tuan yung sangi-ngi. Amo na hindi na. Sangi-ngi mga tuan. Dahil nga sabab yan, sabda sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam. Hadis sahih. La yazni hina yazni wa huwa mu'min. Di makapagjina. Di makapagjina. Inhisiu-siu manusia apabila yaun halawm sin jantung niya. In signal harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Signal mahugot, ipon sin Allah ta'ala mahugot. Al-anbiya'i wal-rusul kanabihan iban karasulan. Ma'atba'ihimul mu'minin. Iban si mga miyagad kanila. Matan bariman. Namay tadi makapagdina. Dina suara. Dina pangdungog. Dina imajinun. Sabab, yaun halawm sin atay nila imalano patuhang, palingon imangi din kanila. Tumangkis imangi, tumangkis na siring hamangi. Biya din kapag dinasimbihan. Yan tuan sa lagu-lagu. Sa bugat-bugat ipapahinang. Sin syaitan dua na sabut.
Papagdina ni manusia. Naon marayaw rin nga dina. An-nikahu syar'i. Amo na impagtiaun hasara. Sunnatul anbiya wal mursalin. Sunnat sing kanabihan iban karasulan. Ma'atba'ihim. Iban sing mga miyakad kanila. Dahil nga sababian mga tuan, basta huntan niyo marayaw, insulat ka to taniw sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab, ingkalingugan hama sa nato ini, nakala mo na problema rakula, umbul hambuuk, amunin parakala, jina. May tayad to. Ba't sabab misan halawang buno? Bambi alago simbud. Magkabusta. Yaon day mga tao mangririp. Wal-iyadu billah. Di na mabuka habam. Way nabuka nila hayad to. Sa babang noon, kita nila pinakamasarap kanila. Na mga tuan, ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Inso munudi ka to, aghladu min awal wa min asyani. Mangi na yung panagnaan, mangi day ni karuan, sangi ni katu. Uni ni katu yan, dakon kamu. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Pabisyarahun kamu sin syaitan. Daring halaw matay niyo. Pabisyarahun kamu sulang pakabayaan sin Tuhan. In halal, ibaita niyo haram. Yari hamasa na to ini. In bunal, ibaita na to bukun bunal. Balis katun katanta. Pabisyarahun kakupur. Pabisyarahun sing kasirik. Pabisyarahun sin mangi. Sa di nila hikabisyara. Ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa matagi sila. Singkabtangan. Hikabak dusa sin nagkabtang. Iban hikabak na isabdusa sin nakarungog singkabtangan niya. Hamuyad to mga tuwan, inayat panagnaan. Na, pamung si mga sila makahati na kauna, amin subay urulun na to, in panghati nila. Kullu ma'siyatin lillah, fahuwa min khutuwati syaitan. Ingkatan law na maksiyat patuhan, asiwi iwan malaggo, tiyo iwan mataod, ingan niyayad to, miyagad kaw, hakabayaan sin syaitan. Tiyay kuran mo yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Iyalop mo yung kabayaan mo, iban sing kabayaan sin syaitan mo. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, Al-Faruq, aun pamung niya pawaran niya.
Kakuyagan sin Tuhan niya. Bukon kakuyagan sin tao. Ing kita niyo biya unilialag tanyo, kabtangan kakuyagan sin tao, misandan kabungsihan kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada punin Umar ibn al-Khattab, inimpamung niya, pawaran niya. Inakulong niya, kakuyagan ko yung kabayaan sintuhan ko. Di ko na kakuyagan yung kabayaan ko. Tunggalun ko na pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Turayan to. Biya dakato. Amod din siya Arab. Sa hangan manusia biya dakato. Impamung niya pabaran niya tuju pa Allah. Tuju pa mahasut si mahatinggi. Kalasahan ko ing kabayaan sin Tuhan. Di ko na kalasahan ing kabayaan ko. May taed to. Di siya imibog sin dunya ini. Di siya imibog sin piaibog sin tao. Sarawa imibog siya sin promise sin Tuhan kaniya. Imma siya na to ini Tuhan. Hati sulat hatar puling. Atas di matug sin dum. Madtu pabiyay ta sin tao. Imbiyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lisagwalo pamatug ng tao. Sa aming biyay ta sin tao bukon pa isabunnal. Misandan ulan daot. Misandan naglalainin sa sakatan. Naglalainin tao madto rin tao. Sabab kimuyag sila habiyay ta sin tao. Kimuyag sila hajanji sin tao. Samantara hajanji sin Allah Ta'ala di sila kumuyag. Adapun in Umar ibn al-Khattab radiyallahu an impamung niya kakuyagan ko ingkatan beta sin Tuhan. Di ko na kakuyagan ingkatan kabayaan ko. Iwan simpya kuyag sin tao. Usog marayaw mga Tuhan. Sarta impamung niya. Magtimbang kita niyo. Siya'y puwahan na to, inhinang na to, bang kimugdanda ka. Timbangon na to, inhinang na to, bang mabugat da ka. Kimugdanda ka kabayaan sin Tuhan. Mabugat da ka kabayaan sin Tuhan. Bang kimugda na kabayaan sin Tuhan pagsyukur. Bang miugda ta kabayaan sin Tuhan pagsyukur. Amo yan mga katay manguran. Na uno pa yung pamung sin kaibanan. Ibn Abbas radiyallahu an inagi niya nabasa in ayat ini nabasa inda Rasulillah dun hadarat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin ayat
ini mianahan tanu ini. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nabasain ayat ini. Nah. Faqama Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Faqala ya Rasulullah, in Sa'ad ibn Abi Waqqas, naghilalaungan siya. Pajunjungan tanu alayhi salatu wassalam. Faqala ya Rasulullah, impamung sin Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha an yaj'alani mustajabud da'wah. Doa ahi aku long na patuhan, bangman papanjarihun sin Allah Ta'ala, impangayu kusuhud kaniya, tay maunni. Impangayu kujunjung kaniya, tay maunni. Faqala alayhi salatu wassalam, ya Sa'ad, atib mat'amak, takun mustajabud da'wah. Sabda sinjunjungan tani alayhi salatu wassalam, pahamok sahabat ganarul, wala imibog sin dunya, wala imibog sin piaibog sin tao, siya yung kaibugan niya amin paibog sin Allah subhanahu wa ta'ala, matan makaibog. Ang paibog sin tao, mahusa sa dyan pikilan mo, mahusa sa dyan busa mo, husaing katan pakaradyaan mo. Wala na siya imibugad to. Impamung sinjunjungan alayhi salatu wassalam kan Sa'ad. Impangayo niya, bangman utuan ko, pangayo ako bangman, mustajabin doa aku pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inagi kaniya, sinjunjungan, atib mat'amak, pag-usaha sadya ka. Lawa ka sadya rijiki mo, sa piya sadya marayaw. Pagkaun halal, pag-inom halal, takun mustajabud da'wah. Bang mabiya na hadto, tayo maun na sintuhan impang hindua. Ayaw kita ni umainu-inu hamasa na to ini, may ta nabihay ni. Nakasimay kita niyo, nakasiha kita niyo, dahil hagudlis, giudlis sin Allah subhanahu wa ta'ala, kato tanyo, naghinan kita niyo gudlisan, sin kabayaan tanyo, naghinan kita niyo, plano sin kabayaan na to, sinubos na in plano ring Allah subhanahu wa ta'ala. Siapahan sin junjungan taniw alayhi salatu wassalam. Unin siapa niya? Apabila innakaun sin tauyaun, simud palaum sin tiyan niya, simud palaum sin jantung niya, haram. Di tayo maun sin Allah Ta'ala ibadat niya. 40 yawman. Aturayan tuan. Uno-uno ibadat mo. Aula-aula na tuod sa bahayang mo, sabab makalimang karumang kaadlaw.
apabila yung pagkaon mo, apabila yung pag-inom mo, dahil nga haram, di tayo maunsin Allah Ta'ala. Mga tuwan, mag-us-us kita niyo. Maun pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aun pabiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ayyuma 'abdin nabatat lahmuhu min as-suh war riba pannaru awla bihi. Hisiu-siu ipon sin Tuhan. Simulig timubo inunod niya. Dahil haram. Dahil pagkaon haram. Dahil hariba. Dahil hanyaya. Pannaru awlabi. Suko na siya yan singkayo. May ta siya na sing favorite siya singkayo, malaka kayo. Marayaw ipagdungol, malungod. Tungan, waliyadu billah. Nalaw mo, misan sila ito isab, amura ako pa isab. Ayaw. Di man dyan. Sabab nagbabay tayo Rasul sallallahu alaihi wasallam, susungon mabiyak lusay ang tao. Na ikaw makadalusay, lusay sadya. Pasarihanin lusay halam sindakat. Ampay ni ikaw yari hababaw singgumi, doon kau hakabayaan si mahasut si mahatinggi. Aturayan tuan. Na, ampanain Allah Ta'ala nanawag-tawag. Nanawag-tawag na isin Allah Ta'ala nagbanik in kainin paltawagan sa plag. Imbihaon. Pini sadya sintuhan. Intiyawag niya. Impini sintuhan tiyawag niya. Ya ayyuhallazina amanu. Mga kamu beriman. Kulu min taybat. Ma rajaknakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kau ipun ku beriman. Amin aun koneksyon sin atay, sin dila, sin pito ang gauta, dumiwan sin adlaw. Sa lugay ni Abuhi na yarin tawag kaniya. Ngunin tawag kaniya, kad aplahal mu'minun. Ini kau yan halawang paruntungan. Ay kau tuod madto pakalugian. Di ka man jari malugi. Inlugi dunya susah. Inlugi adlaw ka na lawing kasusahan. Na, tiyag sin Allah Ta'ala, bariman. Mengkan bariman na sila. Nauno, kulo, pangaon-kaon ka. Sadya kau simingod, biyasin pagkaon nila yaon. Singuri sadya, in pagkaon biyata sintuhan na kanabihan. Pagkaon nabi. Pag-inom nabi, impasinguran kayo. Sakali simingod ka sim pagkaon sim mga yaon. Naunin pagkaon sim mga kanabihan yan. Tayyibat. Amoy marayaw biyata sintuhan. Nabiyaon tuan tau tira. Bangaw ni kabay talong niya tauti ding Vietnam. Akad mamadyak
helicopter pa Vietnam, kumaun tao tiridto. Dugay lang ng tao tiridto. Dugay ngin siya kul didto. Pangaun-kaun. Ya kau beriman, marajak na ako. Amin suku-suku mo sadya. Tiyo kau nara, saba mo na ni marayaw. Mataod kau sadya kau singkay mo pangdihil kau singkay wanan. Sa bukon na kay mo wang mataod, aun tagsuko kay wanan. Ay ikaw mag-isa-isa. Matao din umat niya masayni, matao din akuliling muri magpakaon. Mataod pahula di makaon. Na, marajak na ako. Amin yan ugara na mo kay mga jad to. Washkuru lillah. Pagsyukur kau patuhan. Aun kay mo tiyo-tiyo, aun na kay mo mataw. Hipagsyukur mo yan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon, ibot-ibot, bukon ipagabbo mo. Bukon. Sa babangyan mataod bukon kay mo kataan. Suway kau proud, suway kau magsyukur pa Allah Ta'ala, liyaway rin kay mo. Ikaw impiangan dulang. Ikaw inaapuin sila Allah Ta'ala na kita bang naglabi, bukon na kay mo. Ay ikaw magtao sim bukon kay mo. Washkuru lillah. Pagsyukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala ay mo pag-abuhan. In kuntum iyahu ta'budun, bang matan-matan nangangako kau, manghinunggali magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naturayan to. Unim maksud niya yan to. Al-aklul halal. In pagkaon halal, in pag-inom halal, sababun liqabulid du'a. Sabab sinikatayma sinallahu ta'ala simpang hindoa mo. Namang bihadto in lawan niya. In pagkaon haram, in pag-inom haram, sabab sindihi katayma sinallahu ta'ala. Manganal kita niyo marayaw mga tuan. Magtatayma sinibadat taniyo bukon kita niyo. Bukon pagkahinaturin na ito masuap. Di. Allahu subhanahu wa ta'ala. Gaya tadi ka ito. Kulu min taybatin. Marajaknakum. Washkuru lillah. In maksud yan, sinayat lang, sinlong si mga sila makahati. In pagkaun halal. In pag-inom halal. Sababun likabulid du'a. Sabab. Sinhikatayma, sinpangayo. Hikarwa. Sabab ikatayma, singkatan, ibadat taniyo. Tuhan, aturan na ginisan ng pangayo dua asin tao. Hilaway ring ang mga manok. Hilaway ring ang mga kambing magkiparat. Ginisan na. Sa kawa Tuhan, hilaway taniyo panagpapanjari kato taniyo. Agarun na to ing kabayaan niya, ayaw na to agarun ing kabayaan, sinisiyo-siyo nagbaya. Bukon kita niyo nagpapanjari kato taniyo. Bukon da kita niyo nagpapanjari silang itiban lupa.
wayroon na kontrol tani uno-uno. Wayroon pagbaya tani uno-uno, wang bukon, yari kita ni halawman, kakawasahan, si mahatut si mahatig. Na, bangin pagkaun halal, in pag-inom halal, sabab sinikatay sindua, tay mauning panghindua ata, iwan tay mauning katan, wal na sin ibadat ta, biya dahan isab, in pagkaun haram, in pag-inom haram, yamna'u, istapun na sin Allah Ta'ala. Siya rin makakaus mag-istap. In kita nuri. Istapun na sin Allah Ta'ala yung pagtayma sin duwaan niya. Damik kaya di na matayma yung pag-ibadat niya. Para kala dakula mga tuan. Sa nating katutan, wala inu-inu na to. Yung mga sila sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulang yung pagkaon sa kawa. Wala sila nagkonsentrita pagkaon. Yung konsentritan nila, kabayaan sin Tuhan. Kataan pakaradyan. Uno Tuhan, hinang nila. Amin, suway na to singuran na jaman tanyo ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Yung mga sila ini, priuklim sin Tuhan, hipabayta Rasul sallallahu alaihi wasallam, tausul ka sila. Inupatin, iwan sin unum kaiwanan. Al-ashratul mubashiruna bil jannah. Hangpu kaya kuyakan sin Allah Ta'ala hinang nila. Sabab wala na sila kimuyag hinang kabayaan nila. Wala na sila kimuyag habayta sin pagkahin nila. Sa kaya kuyakan nila imbayta sin tunggal mahasut sibahating. Tayo mangudnam. Unin hinang. Si Abu Bakar. Naglumba-lumba kay Umar. Impikilan ni Umar, unahan niya karayawan. Unahan kuya ulong na. Pag sa kalituan, di da kahunahan ni Abu Bakar. Na mga tuan maglumba-lumba kita niyo. Matao din paglumba-lumbaan tanyo pamarayaw, rin simasa nila. Limited din area nila. Haupo, tiyo-tiyo area nila. Way plain nila, way ununo nila. Sakawa tuan, inulangig simpag kaon nila, inulangig sin pag-inom nila, inulangig sin katantan, si mampay paalam. Nahin kita niyo ini, unin ulangig na to. Dahil nga sabab yan mga tuan, nasabot hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabda niya, ya ayyuhan nas, mga kamu manusia. Inna Allah tayyibun. Sa bunal tuo di mahasut si mahatinggi. Marayaw. Nagsisipat siya sinsipat marayaw. Ang paniyariya akin ipon niya pamarayaw. Ang paniyariya tanin ipon niya rin siya tumay mabang bukun da marayaw rin kaniya. Na mga tuan, pasampayon na to, pamaran na to. In marayaw hinang na to, dahil dabayan kaniya.
Na ayaw sadya kita no maginang simarayaw dahil kato tani. Ayaw sadya kita ni maginang simarayaw rin kanila. Bang nato iya kadim marayaw rin kato. Marayaw rin kanila, pagtaghan panday pupud. Mapanday ikaw sa pupud, dari kapag lagi. Di tayo maunsin Allah Ta'ala. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. In kabayaan sin Tuhan marayaw, ri niya tayo maunbang bukun marayaw. Impangasubo, kaya ba ita sintuhan ni marayaw pagkauno? Marayaw pag-inom, kaya ba ita da? Marayaw paghulaan, katan, kaya ba ita? Ma parratna fil kitabi min shay. Parman si mahasut si mahatinggi, wayroon nalipas. Dunay way nalipas. Kaya ba ita katan si mahasut si mahatinggi, in kagugunahan si manusia harwa prakala. Kagunahan nila dunya kaya baita. Kagunahan nila adlaw kana kaya baita da. Aturan tuan. Dahil nga sabab yan. Di tumayma in Allah Ta'ala bang bukunda marayaw. Marayaw ray di indayin kaniya. Yung pangasubo na to. Kabatukan na to dabahay marayaw rin. Kabatukan! Nagpara siya nabi. Nagpara siya rasul. Nagpara siya sambil malaikat. Magbaita kayo mo. Dahil nga sabab yan mga tuhan. Inna Allah. Sa bunal tudin Allah Ta'ala. Amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dia aksin Allah Ta'ala yung mga bariman. In pardaakan sin Allah Ta'ala mga bariman, biadahani sa bamurain karaak sin Allah Ta'ala ha mga karasulan. Palman sin Tuhan. Ya ayyuhar rusul. Kulu minat taybat. Imbar iman beta anda biad mga kamu bariman kaon saja kamu si marayaw. Nah, no yan. Lagon natin pagkaon sing karasulewan ka na diya. Bang bukon na pagkaon sing kanabian iwan karasulan lasun. Naturan yun yung pamarinta na ito, amasa na ito yun. Iigunin lasun. Ya ayyuhar rusulu, mga kamu karasulan, kulu minat taybat. Biadahan isab, ya ayyuhal ladhina amanu, kulu min taybat. Sali. Way bihandayaw. Impini kayo mo pagkaon nabi. Impini kayo mo pagkaon sin karasulan. Sa kalimad to ko papagkaon si mga. Wa amalu saliha. Iwan hinang kamu sininang maraw. Kanabihan yan. Ang panabiyeta ni mga bariman. Ya ayyuhal ladhina amanu. Kulu min taybati ma rajakna. Itong mga tuwan. Na. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbaita. Hadis din kan Aisyah radhiyallahu an. Qalat awwalu bala'in hadasa fi hadhihi al-ummah ba'da nabiyha ash-shiba. Fa innal qauma lamma sabi'at butunuhum saminat abdanuhum padaupat kulubuhum wa jamahat syahawatuhum rawahul Bukhari. Sabda sinjunjungan tani alaihi salatu wassalam, awwalu bala
panagnaan bala, manasim bala kangian. Jumatuha ummatini, bang mawa na yung nabi nila, inumbulhan buok. Sumubintaw ha pagkaon. Di sumub magtag-ipon patuhan. Sa kasuwan, maglag sin pagkaon masarap. Maglag sin restaurant masarap. Dahil nga sabihan, magkalo na yung mga magbubutang restaurant. Ako na magkalo. Sabkamo long ni marayong kaniubukon. Na. Fa innal qawma lamma syabi'at butunuhum sabun naldun maltu di manusia. Pagka simub na sila, kimaun sim masarap, minum sim masarap, saminat abdanuhum, lumagunin baran nila. Nalong singkay, mananaon day sabi yung mabasag kumaun sa wala limagunin baran. Akad dawa. Nah. Paglago simbaran nila, pada upat kulubuhum. Lumamma yung pangatayan nila. Lumamma yung pagsugpatan sinatay nila patuhan. Sa pagsugpatan papagkaon, misanda niya to tasbud. Bangway rin ilukuptir, kaan ba sin silikan sin sa katan niya, ang pamakarag patasbud. Bang di, timun-timun. Sabab sin pagkaon masarap. Pada upat kulubuhum. Lumamma inatay nila. Unin natin si lumamma inatay nila, lumamma yung pag-iman. Lumamma yung panauhid. Lumamma yung pangakad nila sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang lumamma na yung tuyad to mga tuwan. Pagmaksiyat na. Makusog magmaksiyat. Maksiyat na pagkaon. Maksiyat pa pag-inom. Maksiyat pa pakayan. Maksiyat paglunsol. Katantan na hinang maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wajamahat syahwatuhum. Tumaod na yung kabayaan sin syahwat niya. Di na siya mabaya magtahadjud sindum. Sa yung pagtatahadjuran niya, syahwat niya. Bang siya mabaya, kumaun apam, sinlisag doha, tumbo kunin umbol, daon maun kanin apam malimu, in apam maasin, in apam malara, katan, sinwal na, sin apam dahon maun kanin, iwan tupas. Amin pagtahadjud niya kabayaan sin Tuhan way. Amin sunnat niya kabayaan sin Allah Ta'ala way. May tayad to, jamahat syahawatuhum, simub na napso niya hapagkaon masarap, hapag-inom masarap. Unin natin niya, kumusog na siya magmaksiyat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hapangita niya, hapangdungog niya, hahibal niya, hakatan kabayaan simpito ang gauta baran niya. Namura-murahan mga tuan. Uuhon na to na, marayaw. Mumusun na to, ingkabuhitan niyo pakabayaan sin Tuhan. Iwan sin anak apo na to. Wayron da sumanyang di hababaw singgumi. Magada pikilan niya. Magada kanapsuhan niya. Malengkanin si manyang di hababaw singgumi. Amin magad simplano. Programa deng Allah subhanahu wa ta'ala. Natubtob na jarid to, mga anak apo na mo, hatiranan, salam kasila sa namo, kanyo katantan, murah-murahan. Mag-unay-unay kita niyo hakabayaan sin Allah Ta'ala. Mumusun na to yung pangatayan na to. Mumusun na to yung pito ang gautabaran na to. Maun pakabayaan sin Allah Ta'ala. Ayaw kita niyo imibog. Sin kaibukan diha dunya. Sarawa bang akawang kaibukan hatihon na to. Kaibukan biyayta sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasanyangon kita niyo tiyo-tiyo diha dunya.
lawi awlahad law gana nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizina wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajidna fahman wa ilma ya Allah innaka anta allamul ghuyub. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.